as many as of the same opinion say aye. MCA bunge-inĩ ya Kajiado metikanirie na mugambo umwe kurugamia ciikaro cia bunge kwa ihinda rĩa mweri ũmwe kinyagia thirikari ihingie mateta mao. Kuringana na mutongoria wa areigi bunge-inĩ ya Kajiado John Lemayan, kurugamio kwa ciikaro kumanite na ikinya rĩa komishoni ya mishahara ya aruti wĩra wa mũingĩ SRC rĩa kunyihia mishahara yao kuma ciringi 130 nginyagia ciringi 46. We have no parties, we have nothing. It is just a matter of unity of purpose towards the welfare of an association. Na ujue slogan yetu ni MCAs deserve better. We have adjourned as an assembly in solidarity of all other county assemblies in the nation under the fight of our rights as members of county assemblies kwa minajili ya mishahara. Ndomiri yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ ũkarani wa areigi bunge-inĩ ĩno, akiuga arĩa mamaikirie kura mahocetie mwĩhoko wao kũrĩo kumana na mathĩna maingĩ marĩa mamagomeire matũũra-inĩ. Mtoto akigonjeka ni MCA, ukiwa na birthday ni MCA, school fees ikikosa, mtoto akikosa uniform, watoto wakikosa lishe, na uwezi kuangalia watu wako wakiumia kama kiongozi. Ona kuwa kaunti-inĩ ya Nyamira, MCA bunge-inĩ ĩno nĩ magomeire wĩra, makiuga magacokereria ciikaro thutha wa thirikari kũhingia mateta mao. Tulikutana kama MCAs Kenya yote, tukawapa masiku 14 watimize hayo, lakini wamekataa kusikiza. Lakini leo vile mnavyosikia Kenya yote na assembly zote za Kenya 47 tunaenda kwa adjourn mpaka wakati ambao haujulikani. MCA amatatia thirikari na magoti maingĩ marĩa magathĩkĩirwo makiuria kũgayagĩrwo kĩgĩna kĩa ũkũria wa wodi kuona nĩo makuhĩrĩirie mũingĩ matũũra-inĩ. MCA ndio mtu wako na mwananchi. Ukiamuka mwananchi yako kwa mlango, the youths wako kwa mlango, na wote wanahitaji kusaidiwa kutoka kwa MCA. The 30% tax out of it, it's 31,000. Why are they lying to us that they're giving us 45,000? Double taxation is becoming so high. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.